Halo? Halo Kang, patokan rompokna naon? Emang Mamang udah sampai mana? Sampai pertigaan. Oh, pertigaan, belok kanan, lurus. Nanti ada musola Darul Mutakin, di sampingnya ada warung warna biru. Itu warung saya. Oh, oke, atur nuhun. Sami-sami, Cek. Daek kan Ciis yen bubur kacang segala. Atuh tuh Bapak nasi Iwan hayang ngadar bubur kacang, atuh sakalian aing nyeun loba. Foto heula Cek ya, dingin status. Ulah Cek aing candanan isin Teuin si Cek. Dung. Masalah Cek ya, aing rek nyesa heula. Ciis mah kurang rejin status. Atuh bahaja-haja Cek aing goreng candanan isin. Heulanya aing nyesa heula. Cek. Assalamualaikum. Paket. Waalaikumsalam. Paket ya? 50.000. Mohon Kang. Hatur nuhun Kang. Sama-sama. Mau kemana lagi tuh? Arek keuling deui, Nggak ngopi dulu? gratis. Ya bayar lah. Dia di mana bae poe ditemuan dahar rese. Aing dareu atuh juk lapar. Ulah loba-loba daharna bisa kebakaran dia. Itu ge setik doang. Saeutik dia masa piring mucung. Ada si Iwan ke mana? Iya gula saparapat sareng sasana kacang bumbunya mak. Heeh. Geran ya Wan. Mohon. Man PSB yuk. Di mana? Di hilir. Hambar di hilir mah. Stick error bae. Lain error, dia bae bisa mainna. Ih, ngeledek aing. Nek tuh. Hayu, dia boget baraha. 3.000 ya. Dia boga tuh. Boga lah. Baraha. 4.000. Sesana Masako, Pak. Masako? Nih Wan. Pasnya, Pak. Iya. Makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Foto heula lah jeung status. Caption alhamdulillah dapat kiriman bubur kacang dari Besti. Terima kasih Bestiku, Ciis, sebuah kita makin kompak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket aci sunar sih, Bu. Paket non ini anak. Duka, terus baik anak ibu. Ya, Bu, paketnya. COD. Ente, Bu, tos di bar eta mah. Oh, atur nuhun ya. Cenah mesti bayaran diri kene. Eta bubur kacangnya, Bu. Lain. Terus entek main PS di mana? Kagirang, dan nek tuh. Moal ya, aing mau tahu ka mana aku maing. Dia mah hambar. Kapan-kapan bae. Ya. Galak itu mana nya? Oh, ngasayur mah yuk. Mak ya. Hah?
Kacang bumbunya mana? Emang emak mesen kacang bumbu? Ampun, aing beda Iwan, aing beli kacang bumbu dan beli Masako. Ampun, Mak.